Pamirsa pemerintah Provinsi Bali rajak mapidabdab di sejeroning rerahang pemargi antuk nampenin pikobot lu ring Bali. Sios ngelintangin uger-uger rauh makin kewangun teknologi insinerator ring TPA Temesi Gianyar. Puniki mawinan TPA Suung dan Pasar sampun overload. Gubernur Bali Wayan Koster mausang pemerintah Provinsi Bali pacang wangun pengolahan sampah berbasis teknologi insinerator ring Temesi Gianyar sani langsung kakelola oleh PLN santukan teknologi puniki waste to energy. Pangupaya inucap kelaksanayang sangkaning TPA Sung kauningin sampun overload terus sampun nenten kedadosang ngutang lu irike. Duaning asa punike ring pemarkin teknologi puniki nenten sida digelis kalimbakang. Lu patut kakelola berbasis sumber dumun mangda memargi saking desa kelurahan wau ke TPA. Ngenenin indik penulakan pewangunan teknologi insinerator puniki Koster Mastikayang nenten wenten pikobet sarang kerama irike. Dani Mastikayang keramo cumpu, napi malih Bupati Gianyar sampun cumpu, ini pewangunan teknologi pengolahan sampah inucap. Lianan punike Koster mausang, yening Provinsi Bali taler madui tetiga wangunan TPST sani mandek nenten kawigunayang santukan nenten kakelola becik oleh pihak ketiga. Tetiga wangunan TPST inucap pacang keanggen genah residu. Ketut Winata Bali Pos Nguningayang.